Hello bakunzi ba Gahezo TV. Hello, ndabasuhuje. Igitondo cy'umugisha, umunsi w'umugisha kuri mwese. Mumeze gute? Uyu munsi ni ku itariki ya 26 z'ukwa gatatu 2024. Igihe cyo gukorera amafaranga. Umunyabwenge akorera amafaranga kare. Izi nizo bita VIP. Ubu nibwo buryo ushobora gukuramo amafaranga mu buryo bwizewe kandi bw'igihe kirekire. Wishyura amafaranga 10,000 ugahabwa VIP group, ukinjira muri VIP group ukajya uhabwa prediction imwe ya buri munsi ifite igikuba cya 1.6 kuzamuka kugeza kuri 2. Iyo ushaka wishyura ku kwezi, aricyo gice gikunzwe n'abantu, aho wishyura 20,000 ugahabwa prediction za buri munsi. Icyitonderwa, no chance of loss. Ibintu byacu tubishyira ku mugaragaro. Iyo utabyizeye neza tugushyira muri group ya free prediction ni WhatsApp, ukajya ubasha kuba wabona amaticket dutanga. Ama prediction y'ubuntu tuyatanga hano. Ese ni uri ready? Ninde uri ready yo kutujoininga? Ibyacu biri mu mucyo. Urashaka gukorera amafaranga, ushaka gukorera amafaranga menshi mu gihe gitoya. Waretse ibintu byo kwirirwa wirukanka mu bidaguhaye agaciro. Iyi ni business ushobora kuba wakora ikaba yahita guhindura ubuzima mu gihe cy'iminsi nibura iminsi 10. Kahita guhindura ubuzima ukava mu cyiciro kimwe ukajya mu kindi. Ni iki gisabwa? N'amafaranga 10,000 yonyine cyangwa 20,000 ukaba watujoininga ukinjizwa muri group ya WhatsApp ya VIP. So urugero, mu gihe utangiranye amafaranga 10,000, yenda urugero tukaguha odi ya 1.5 ku munsi, tukaguha odi ya 1.5 ugastakinga amafaranga 10,000, winjiza amafaranga 15,000. Umunsi wa kabiri ugastakinga 15,000 kuri odi ya 1.5, urabona amafaranga 22,500. Ku munsi wa gatatu urafata bya 22,500 ubistakinge, urabona amafaranga 33,750. Ku munsi wa kane urafata bya 37,000 bya 33,750 ubistakinge kuri ya odi ya 1.5, urahita ugera ku mafaranga 75,937. Ku munsi wa gatandatu urafata bya 75,937 ubistakinge, urahita ugwa mu mafaranga 113. Ku munsi wa karindwi urafata bya 113,906 ubistakinge, nabyo urabona amafaranga 170,859. Ku munsi wa munani urafata bya 170,859 ya stakinge, urahita ugwa mu mafaranga 256,889. Ku munsi wa 9 turafata bya 253,289 n'amafaranga 9. Then uyikore kuri odd ubone 384,433. Ku munsi wa 10 urafata bya 384,433 ustaking kuri odd ya 1.5, urabona amafaranga 576,650. Iyi niyo business ushobora kuba wakora. So tutabatindiye prediction z'ubuntu ngizi. Izi ni prediction dutanga z'ubuntu kugira ngo wemereke ibyo tuba twakubwiye ari byo. Ushobora kugenda uhitamo amakipe. Please, ano makipe ntabwo wemereye kuyakombininga. Ushobora kugenda ufata ikipe imwe ukajya ugenda uyishyiriraho, nka Czech Republic ko haza kubamo over ya 2.5 n'ayandi makipe ari aho ngaho. N'ayandi makipe ushobora nka za Tajikistan, Saudi Arabia gutsinda, Ukraine gutsinda, Lithuania gutsinda over 2.5, South Shield, Southport. Aya ni amakipe yose ushobora kugenda uhitamo akaba yaza kuba yagira ikintu kinini akumarira kugira ngo ubashe kuba wakwizera ko prediction dutanga ari ubuntu. Tukagira ikipe bita Finland na Estonia ko dufite over 1.5, Lithuania na Australia away, Australia kitsinda, Bangladesh na Pakistan kitsinda. Ari n'andi makipe agiye atandukanye. So n'andi makipe ushobora kugenda ukorera, ariko ukagenda ukorera ikipe imwe. Hano harimo amakipe ushobora nko gukombininga nka Norway na Slovakia, Armenia na Romania, ukaba wakombininga amakipe 2. Iyi ni bet of the day twabazaniye, aho twabazaniye ikipe bita Pitbull under 21 na Ipswich under 21. Prediction nuko Ipswich itsinda muri buri gice, ishobora gutsinda mu gice cya mbere cyangwa igatsinda mu gice cya kabiri. Iyi ni prediction iba ari nziza. Iyi n'indi prediction twabazaniye ya
Romania na vs Colombia, aho uza kuvuga ko Colombia iza gutsinda. Yes, nimero zacu urazisanga aho ngaho kuri screen. Then wowe ushaka kuba watujoininga, turaza gushyiramo link kuri WhatsApp muri description ya WhatsApp, uzi kuba wahadusanga. Aka nakandi ka bet of the day, aho uza kuvuga Denmark na Lithuania ko Denmark iza gutsinda, France kiza gutsinda, Italy under 19 kiza gutsinda Georgia. Izi ni prediction ziba zizewe, nk'aka ni agapari ushobora kwita ukorera. Iyi ni indi kipe bita Chennai Super King vs Gujarat. Iyi ni ikipe yo mu Buhinde, uraza gustakinga yuko Chennai Super King iza gutsinda match. Thank you to wewe wakandi subscribe, ndagushimiye wowe turayikanda. Iki nicyo gihe, please turabakunda cyane.